Ejelo Solcivil miércoles 25 de agosto. Verla miércoles de Castun Ranzabal, Ucapel le vacunari AstraZeneca de coronavirus, Otimaco yan 40-49 jaboti 51 mectan cajilo, wait shot lume. Beishan, Utsabo Yashi le vacuna AstraZeneca de macho yan 18-29 jabo, tu mectan cajilo canasien del Tisimin, Cajutzabal, Yetelejela y Antun Ulatak besal 105 mectan cajo, y Chile Pexilila, Che un cajil hopatama betaki. Le vacuna AstraZeneca ya no el 23 tak 27 de agosto hebishetsanila. Bela miércoles 25 y tan utsaba lucapele le vacuna timaco yan 40 tak 49 jabubo, tu mectan cajilo espita hokaba hoktun homun, huji hunukma y shilisa mal mashkanutel kawa. Samal jueves 26 ya no utsaba lucapele le vacuna timacho yan 40 tak 49 jabo, ti tu cajil kinchil chichimila, chochola kopoma, mama mani cantunil mayapan, sotuta. Mushupipitel mococha. Le viernes 27 gutala utsokbale pexilihela y que el kunsabilu kapel el vacunati macho yan 40 tak 49 jabo tu cajido opichen. Panaba Quintana Roo Samajilsana kat Santa Elena sinanche sutsali del suma. Pel tankeshka patakatak pahle jutsaba de vacunau shmasah kiril. Tiak kalanik toch olalite beshan tiak kuchka balobi. Tank mulmeya. Yetel tunshan tulakal mako. Ebistunsan Jalache Lumil Yucatán, Umulailo, Secretaría del Bienestar y de Fuerzas Armadas. Helvis Okuyalalo, Ichiluhelhek Abda Kuchilu Mayehebas, Kuyilale Bichuchupul Hospital, Pietel Bucah Maki Oxal San Samali. Takbehlayan 257 Cojano de Hospitalo de Aljalachili, 53.090 Mako, Zokutostalo Yolo Mishbaliantio, Matupake Coble Cojanilo. Letiobe 87% Chiltulaca de Mako Cojancha Jobo, 60.887 Juntulul. Belechik Polak, 287 Macpac de coronavirus, 132 Sucajiljo, 23 Canasim Beshan, Uma 21 Tisimin, 14 Valladolid, 12 Junukma, 8 Progreso, 7 Concal Beshan Ticul, 6 Izamal, 5 Mashkanu Beshan Motul, O Ostule Oshuskap Yetel Tekash, Kakatule Akanke Chankom Halacho, Kansakap Chikinsonot, Tsemul, Homun Kinchil, Opichen, Petotats Utish Ogop, Yetel Yashkaba, Yanjuntule Tashetusutal. Y Chile 60.887 Mako, Tzokuchikpale Kuhanitio, Yan 514 Juntulule Tanjutalo. Chemuitukahil Hoy Tzokuchikpal, 36.220 Mako, Pagactio Coronavirus, Tikahakbalo 9.827 y Tushamanil 9.282, Tulakenil 3.382, Tuchumukil 5.204, Tunoholil, Yetebeshan 8.525, Tuchikinil. Y Chile Solcibilax Ecohelvi Beslaikim 14 Mako. 8 Shibo 6 Colelo, Ukinilo Betian Ichil 41 tak 93 Jauve. Yash Anchas Talamiltio, Yetel Tusha Nakanilo Presiono, Diabetes, Kohanilo Kaba Cardiovascular, Yetel Hachpolokil. 6 Juntulu Kachetika Hakbalhoy, Yetel Kanasin, Espita Chemash Tahmek Tisimin Kansakap, Chichimila, Yetel Isamale, Jujuntul Mak Kimtelo. Sokuchukik, 5.410 Mak Kimikiola Coronavirus. Y Chilugak Ojano Yano 2130 Juntulu Lejets Elianilo Calano, Tushak Altalo Mantazo en Sakiahilo Umolail Toch Olal. Mat Ubuktiole Cojanilo. Hebis Okuyala lo 257 Juntulul Lemaco, Zokupacatio Le Cojanilo, Tik Alano Jumpuli Hospitale. Ulaco Hatse Tupatico Basco Nesle Shak Albetantiobo. Ukinil Tulak el Maco, Zokupacatio Le Cojanilo Tian y Chilbel Winal Tak 107 Jaube. Uyesajilo Le Semáforo, Kuchik Beseke Chak Ancayanil. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.